Ena Yesu kafo ya ngoti lomu fuli loto enge moina mo weki lako ina numundo ti lumuti noge fola maguri ya kidilo ni ya giriti ya kinimba manendo yalo ya wai. Wando yalo ya Yesu ya enge moina mo we yaki kamena mauwiwi ato kuola fo anindo merami we Yudasi yaki komu embawa ya amine. Ena yalo minato ya Yudasi kafo ngamani gimiwe yaki indongoti yokiragi umamo we kiambani we indo farisi we gimiweni yaki girimito amo minandoka wito lumuti lamu feya tigiti kefafa ki oruti wai. Wato ena Yesu kafo neta mata o endena amo neta ya korifuri loto ya ginimba ganu eraro ya uto geto etirimo lina tege mamoni wiliminai loto longao ngelaito amo te itimbiti long mamo Nazareti numundo tiwe Yesu moni wilone loti long mato Yesu kafo limo namo amaya mino moyae loto longi maito indo kuo lafo anindo merami we Yudasi yaki minangu ya minaye ena Yesu kafo namo amaya mino moyae loto longi mami ya erengiti genge kati uti lumu foulai eti ato kofaronga o ngeneto limo lina tege mamoni wiliminai lito amote Nazareti numundo tiwe Yesu moni wilone lato Yesu kafo ka itimbito longi mami namo amaya minowe loto longi momo ya namo mumoni wilitima ya ama minamo wea koitongendalo lito eti amo ya mukomu ya eti loto limo no manimo wenena ya magiamba o ngendoneto ma ugo pa muamune loto gomu limo haya ma haya lokula wafenda ye ena Simon Peter kafo ya emifana oluminami ya ikaoto yokiragi umamo we kiambani we namba gomba nambara we kuria marakusi ya kala onareka ya fuko furitaye eti ito Yesu kafo Peter eti loto lo mami emika ya obolau ya goilo keinawa ya menefo kafo no mami ya ma olamena monefe loto ya lie ena ngamani kimiweki kiambani we nambani yaki indo Yuda wenena ya utiferenga kakulia inumuna nambagi miwe yaki ya Yesu orutinera wi endeti anasi nendo ya ilimiti wai ena anasi orulafo ola miwe Kayafasi ya merengela woko haya uya ngoti yokira ki umamo we kiambani we namba mina inako ya muanasi nendo ya ilimiti wai Kayafasi ya kafokomu Yuda we etiloto longi mami we lavo koma lamo mu oto furu nami ya laro mine nangolone loto longi mitamine